Anàveu a Molovet, a del Curat de Blanc, per se fa, quan dèieu empanarí, que us soñau pas, se picava o empanarí, e aquell panarí se trauca oppa, corratzau pa, anau trobar el Curat de Blanc. Mena quan anau trobar el Curat de Blanc, era madur de ça. E che lo faceva il Curat? E lo facevano cinne, come e tornau, e se traucava in minghende cose. E dicevo che era il Curat de Blanc, che l'aveva fatto. E per passare, e quando cremaves, anau a vedere, no fent, dove? Encara cosa fa come me? A dove? Oh, quan se cramo in d'acord, m'ho vedere, no fent, no? El passenyón que era. E aquí preu, feu de preai, feu de cines, e voilà. E lo fioc... Che usa un acqua in fioc. Lo fioc se calmo. Encara che cosa fa? Quan tu siciano, che eren rauques, no meteu no faceu bullir de lats, e no meteu de clavel rotllat de dins. L'ha ferrat. L'ha ferrat. Faceu que ho fa sulla brasa, no? Que dins tupí, havien vai casseroles, havien de brasa, e tupís. Havia que ser tupís. Per fioc, ho faceu ferrar. Faceu que ho fa aquell lat, i meteu de clavels, e no faceu veure que... O lo pica fioc. E lo pica fioc. Lo pica fioc rutze, dove de dins.